mwaka wa 2024 na 2025 raporo zitandukanye zirimo Global Fraud Index, Interpol Cybercrime Report ndetse na Africa Cyber Security Watch zashyize ahagaragara ibihugu 10 bya mbere muri Afrika bifite abasikama benshi cyangwa se abatubuzi benshi muri Afrika. Ibaze ko n'u Rwanda rwagaragaye kuri urwo rutonde. Ese urakeka u Rwanda ruri ku mwanya wa kangahe? Icyo usabwa no kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tugatangira top 10 yacu. Ku mwanya wa 10 turasanga Senegal yagaragaye muri mobile money scams cyangwa se ubutubuzi bukoreye kuri mobile money ndetse n'amagroup ya WhatsApp agamije gushuka abantu. Ku mwanya wa 9 turasanga Morocco iza ku mwanya wa 9 kubera fake investment cyangwa se kwizeza abantu gushora bakabungukira kandi ntibabikore. Ikindi, Morocco nicyo gihugu kigira abantu benshi biyitirira ibigo bikomeye byo mu Burayi. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Tunisia nicyo gihugu muri Afrika gifite email scams ndetse na fake tenders, ifite ubukana, niyo mpamvu ije ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga Egypt iri ku mwanya wa 7 kubera phishing attacks cyangwa kwiyamabanga y'ibigo bikomeye cyane ku rwego rwo hejuru kandi ku rwego mpuzamahanga. Ku mwanya wa 6 turasanga Kenya iri ku mwanya wa 6 kubera yagaragaye cyane muri mobile loan scams cyangwa se kwitirira amabanki batanga inguzanyo za fake. Ubwo abanyakenya murabizi cyane, murabyumva kundusha. Reka turebere hamwe top 5. Nizere ko wakanze subscribe. Ku mwanya wa 5 haza South Africa cyangwa se Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo iza ku mwanya wa 5 kubera ubwinshi bw'ama credit card fraud ndetse n'amatsinda y'abahaka akora ku rwego mpuzamahanga. Ku mwanya wa 4 haza Cameroon imenyerewe muri romance scam, aho umuntu akwizeza urukundo bikarangira agucucuye utwawe bikoreye ku mbuga nka Facebook ndetse na Instagram. Ku mwanya wa 3 haza Cote d'Ivoire iza ku mwanya wa 3 kubera ari igihugu nacyo cyamamaye muri love scams ndetse n'abiyitirira abacuruzi bakomeye ku mbuga nkoranyambaga. Ku mwanya wa 2 haza Ghana iza ku mwanya wa 2 kubera crypto scams n'amafaranga y'ishoramari n'ibihimbano ya fake kandi ku rwego rwo hejuru. Mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere, reka nguhe bonus yacu ni u Rwanda ntabwo rwagaragaye kuri uru rutonde, ariko narwo ubutubuzi buri kugenda bufata indi ntera cyane muri mobile money scams ndetse n'abitirira ko bacuruza online bakiba abantu bifashishije ko bakorera online kandi nta kintu bakora. Ku mwanya wa mbere turahasanga icyamamare mu batubuzi mu batekamitwe aricyo Nigeria ni ifite abatekamutwe ba mbere muri Afrika yose kubera ko ni igihugu gikunze kugaragara kenshi mu madosiye ya Interpol kubera ubutekamutwe bukabije cyane. Ibi bivuze ko Nigeria aricyo gihugu cya mbere muri Afrika gifite abatubuzi benshi cyane. Ubwo no kujya mwitonda ku mbuga nkoranyambaga mwandikirana n'aba Nigeria. Iyi top 10 ntago igamije gusebya ibihugu runaka, ahubwo ni uko raporo zerekana uko Afrika ihagaze mu by'ubutabera kuri internet. Mukomeze kwirinda abasikama. Ukeneye ko ngukorera indi top 10 byandike muri comment. Ikindi ushaka kumenya ko wabyaza TikTok ndetse na WhatsApp umusaruro, kanda kuri iyo video uri kubona muri screen yawe. Ciao ndabakunda cyane, reka duhure muri video ndetse n'ibiganiro by'ubutaha.